tusanyuka nnyo otukimanya nti gwe munaffe weekuumidde ku ABS TV nti mukwano otwekkaanya mu bitundu mu bifo wonna wosinzidde okubeera nga otulaba tukobaga nnyo amannya n'eddoboozi nze Irene Nakaziyo kansi kukulisaayo gwe naasobodde ogendako mu kyaki n'ozitendereza ku mutonzi n'omwebazaako oli wakabi nnyo ate okusinga ddala gwakutte kubo n'ojja ew'omusumba Yiga Augustine abizaayo nuki nosabira kawo nabikwata nabikukumba nabisaayo gye byaba ate gwe oli wakabi nnyo akaseera ka program yo enyuvu program yo ekwata ku mutima program yo eyabavubuka n'abaana abo ababeera mu mbeera nga si amativu n'embeera gye batambuliramu abaana abatulugunyizibwa abaana abonyabonyezebwa abaana abetaaga obuyambi bwammwe ensakola ki tuli wano mu maaso gammwe tulina omwana muwala agala okugabanako naawe embeera gy'ayitamu n'ensonga lwaki yeesitudde ajjeko ABS TV ajje ku lutimbe lwammwe agabaneko nammwe ku kiki ky'ayitamu ate oba oli awo munamwa ku magezi aganasobola okumuyisa mu mbeera ate eno gy'alimu nsaba otulwazike amatu n'ebirowoozo tumuwulirize n'oluvannyuma tuwulire gwe ate oli eyo ogenda kumuyamba otya nyaba otusanze okulaako ABS TV kale nyabo nange nisanyuse kujja wano abantu soko beyanjulire amannya go gwani Wanita Vivian Wanita Vivian nivira wano Busega kuvira Busega pastono nika kusoka kumuraba nikamuraba ku TV kumuraba ku TV nikabanira bebyo akora birungi kuyamba abantu barwade baona nangamba ndeyo nijagendeyo kubanga nange nikabana bizibu bingi ali ku TV olatusonyiwamu olulimi lw'omukyalo ono mu Tanzania olulimi sirunyo tumuwa budde tumuwulirize tusobole okutegeera Uganda lutini nnyo tusobole okutegeera kikyagamba bizibu ki ebikusitudde okujja ku ABS kizibu ekyo nirina jjajja wange oyo azadde mama wange kandi mama ye aogera ati oyo tamuzadde kubanga mama we akafa tanamugamba baba we ye atubulira ati baba we mutoro kandi oli muzeyi agamba ati yenye amuzade sasa titumanyi mutima gwe kama kukaba mutima murungi ama akaba murogo lakini oyo muzeyi murogo kubanga akata mwana wafe wa miaka 18 mvuvuka bamwabutwa mumere bacha na mulala mwala wa miezi mukaga kumutana narabandi mwana wa fiono twamutwara mu basawo bagamba mbuyo muzeyi amwarude mu rubuto na njara zino za burogo kumwarura niye mama agamba ati mwana wange tasobora kufatyo agamba ati tusoke tumuteke dagara mu rubuto turabe kama nibi kamugongo ama bino byabana bino bamwita dagara omwana azayo musayi mama wange ategera ati kwesi mwana wange amaze kumukwata mu rubuto munjara za burogo omwana twamutwara wa kudwaliro bamuteka ko mazi mwana afa kufa twaja na mwana na fude na mama wange kutuka waka nje busungu bunji nirimu kukaba nakwato yo muzeyi namutingita nagara kumukuba ruyi wani sindike yo balala olonga mukubira ki kumukuba kubanga busungu ekyo akoze ani abagamba nti jjajja yaso omwana oyo musawo muganda oyo akakiogera mama yagenda ku musawo muganda twagenda naye ake twamuraba oyo musawo amwita yenini aogera oyo muzeyi oyo ati yenye akikoze ne nange busungu bunji obo nagara kumuteka nakaso mu mutima niye bakani sindikeri naye bamusindikeri ole yagala kumukwata mfumite naye bamujjawo bamufumita nakwata nje nava umwana bamuzika tiniriawo niriwala nange nigendene kwa musawo oyo muzeyi naye asangane oyo mwana bagende naye twatukeyo nje natukeyo wa musawo mwana bamuzike nje simanyi bigenda mu maso byona musawo
agamba ati eno dagara agiteka mukachupa ati ndagara eno namugamba uli musawu nindi sirina sende lakini nje niri mukazi akiri uje bakanange nange oyo muzeyi agobero oli mwana agende naye arabe echo changureso yo mwana abere musi ye amumara ko ye afe naye agende naye afe oyo musawo agamba tino dagara nekwadeyo iri mukachupa kwegamba omusawo yawa mama we dagara mukachupa yali wagwe nje nagenda nareka mwana ba muzika wakabusungu nagenda niri mukukaba nareke yo bifu nareke yo byona waka omwana ba muzika nekaba teniriwo simanyi kama baka muzika wa nje nagenda nange kumusawu mulala nigende ngobere eyo songo yo muzeyi naye agobere oli mwana bagende naye naye bagenda kumusawo nawe ofune dagara nawe muzeyi afe agobere muganda wo okay oyo musawo amba dagara mukachupa atino dagara kuma mukiro baye basibona bangide mu nyumba ujagiteka wali kumulyango nolisa mulyango okay kumulyango yoli muzeyi waita okay kufuruma kugende bwera agamba ati ogenda gisindikawo utekeo ka kiuna ugiteke mu sa aja furuma kuva mu nyumba kugende bweru bijaba bimumazi okay biona naye tajamara biro bisatu tanafa kati bwachikola yalibuka nje nakikora nawadagareyo muto wange agirete waka namugamba ndi togamba mama ama togamba baba wegenda ubikore bali batamanya ngoko nakwada dagara kubanga bagenda gamba mbuto tekako kubanga afude bichina bichi nawo oli mwana naye arete dagara kugireta agenda naye waka agamba muzeyi agamba baba wange na mama bagamba mbono kubanga bantu babundi bujo bakambwe nyo agenda kufa wanu bagenda kwata nanga bunanga musali etwebona titugenda kuva wanu kati muto bwamwe dagara litwale waka yogera aogera kubazade azade yabagamba ntolese dagara baje bamuyambe baba aje amuyambe amukore mangu bagiteke mukalichu nakali hasa muzeyi naye agikwata tineda etwebona tugenda fira wano kubanga bali bagenda tegerambu oli mwala mukuru nje niri kumusawu asa nagarasa agenda gibuka kubiro bisatu afe nafi bagenda tutimita etebona tu nabina tumanyi bali bandu bakambwe bandu babundi bujo abo ibo batimisa jawe ye bundi bujo ali bundi bujo sasa omwana sa akamara kufamu dagara oli aja namukamba ndi wakikoze ati nagambye baba na mama baganyambu nitagiteka wali mukuna baganyambu bona etebona titugenda kuveno etebona tugenda kufa kati dagala bwali wo muganda we nje nasigareyo kwa musawu tiyali simbawo bazade bagana bagi kwata ambu bizi bizibu asa nje nasigare sa mwala akaja namugamba ndi wakikoze ati nenda baganya nuli usungu namara wiki biri siogera naye siogera naye nagamba uli musa robata simbye dagara lijo nagara afe agobero oli mwana agende naye aso uli usungu wiki ezo ibiri nje siogera noli mwala muto wange oyo tulia nagamba musawu ndirwachi tosindika kintu sindikire kintu kimumareko murundi gumu nogamba musawu nasindika kintu kimumareko murundi gumu oli musawu agamba kizibu abo bantu bakambwe bali na buno bundu buno bazungu kama mubita ati mu Ruganda buno bakuba busale busali saba genda tu baja manya bachimanyugwe uli eno kumusawu kubango oli muzeyi ni murogo nanga ye mutima gwe kumanyiko kugwe uli wano kumusa wano nabana be amaze kubategeza aja kufa bajamanya mbunigwe nawe bazande bo bona tebagenda kuvao bona bagenda kufa nabana bamwe bona katolode kiganye wazakoje ekyo saki kikaremerwa nde nabireka kubanga akagamba ati kusindika kindu kumusindikira kindu afireo bali bana be
bagenda manya familia akaba agigambye atoli mwala mukambwe ati murabe ngoko anikoze wano mu bantu agara kuniteka mukaso mu mutima eri ali ku musawu agamba ati niri ku musawu namazima nikaba ku musawu oyo akira akikore nyebake naye nange nirabe kubanga nikaba sina sente woto ina sente kano yagala omusawo akutira omukadde oyo webake naye basi chalisti eyo nikigida webake naye kubanga musirikali oyo bagenda gamba mbwe oyo ni abake na musirikali akubye muzade wafe akubye jajoli nanga manda awo bagenda nisiba mangu lakini ngoko nireyo kumusawu agenda musindikira kindu afireo nange nyaye bake naye ne musasure ezo nizo sende nangu musasule mubiri gwange kubanga busungu wabana babiri abo kubaja musi byaremererwa twaberaho musawo ye twebaka naye saje bakana kubanga biri atabikora bikaremerwa nange seba kana lakini akaba anikuba manda ngamba ndia sisobura yakuba manda akaba aogera nange agara kwebaka nange namugamba ndekyo tiki ndekyo sebo tiki soboka kubanga ekyo nakugambye ukore twakikoze oli muzeyi kwali omwana wafe amaze kufa kandi nje uje bakanangirwaje ekyo tiki soboka oli muzeyi angufude nange mubiri gwange wanguburabye ndekyo tiki soboka twabera mumbera mpi kumyezi kubera mwezi gumu batusiba echo noli muganda wafe batusiba ambwetwe efe tuli bakazi babali bandu babi babera mu bisaka batu teka kwe statement ambu inje na uli muganda wafe tuli bakazi babali badui batusiba kutusiba baba sibira chi ambu efe tuli bakazi babali badui babera banalu babera mu bisaka tobamanyi muri bakazi badui bali batemwe babera mu ndibujo nga mwali bakazi babo nanga bisirani byoli musajja bitandi sasa kutugoberera burogo bwe atandise eri kubisindika kufe kubanga oli amure aremeredwa kumara kubanga bazade bangi bakaba bali waka uwe tafude kandi asa ye akaba atusindikira bintu bibi batusibe asa efe tufe lakini kugambo inje niri mundu nyogera na bandu burunji bandu bakuru bakaba bakuru ono nango no sobora na kumumanya abere bundi bujo sima manyage nigera video ono bamuta nyamwesi nyamwesi naye mukuru naogera naye nindi ngoko naze byona namugamba byona ende twase tutyo kizibo cyo chatureseno chino ati bebe nindie indi bano batusibye simanyi kama batusibide bichi turine cyo tukoze genda waka kweria yafe ubuze burunji kama efe na badu yabo tubamanyi nindinje basaga yekeza bapangira ati muri bakazi badui baje babakwate oli muzeyi asindika burogo ebyo bibereo oli muzeyi oyo oli musaja mukuru oyo agamba atuma report ewaka muzade amutuma aogera naye ati banabo baba sibye tukorechi oli baba agamba nikolere nanga yona batabatora wa eno kuturete no kunanga nene kujera nene basibira abantu kama nibaita ruzira ati batabatware yo abo bana bangite bali na musango bali na busungu bwabwe omwana wafe afude ni oli mwala mukuru ali na busungu bunji yetali kwanda na basaja barunji tabagara badu nibo agenda nabo atebyo ninanga statement ya muzeyi oyo akoze chibi kubana bange bona bafude ni muzeyi oyo akikoze abana bange mubaleke muleke kubatwareyo oli mukuru amanyi baba nyonyonyo baturekerera oli mukuru naye agara muto wange sasa oli na amwagara kubanga bisasani kyange nacho oli mwala saze nacho chiriwa no busega amwagara chiro nyo nacho
murungi nyo ngagwe ngagwe mara akorachi amukuba manda naye tagara kugamba ati tuli mu kizibu echo amukuba amanda obotegeza kwogera naye ati amwagara abere musirikale olwo mukuru kuba nabamaje bano siba maje bantu bananga bano abo babiranga ba abo babirambo bagamba mbu Museveni bantu ba Museveni abo bateka kubinanga kumanyumba sasanyi babikwata babiteka kumanyumba bakuru abo oyo abera na Museveni atyo Museveni ono naye aberawo siga dekoro siba sirikali naye aba mukuru nyo sima FM mu kifrenji tubaita ba receiver eno simanyi kama mubaita chi mu kizungu simanyi twaberayo nangamba ndia tukurechi mwala wafe agamba tikya kukora tukirina tukurechi nje naba nigenda kuli musau kugenda kuli musau agamba ati asa kugenda kuli musau nikaraba au tukaba kwetuliao baba agamba ati ono kumuita mulieyo umuleke ekiroje kwekiri musoke muleke asanje aogera nange hati usoke uleke etwefena tuve wano tugende wakawafe niye edirwe tujagi kukora burungi lakini kugikora etwefena tuli wano kiba kigenda kubera chivi embozi yo mwana mwaleno tegwa maloja nenga etambulete agamba nti banejeja wawe azala mama wawe bafuna obutakanya omukyalo oyo yewe tajjajawe naloga abana mama we ne bafa bwate bwatugamba nti mukufa naye nagezaako akole eddogo litejjajawe nakola ekisoboka jajjo yafe nekigaana kati omusajja yalagenda baloga nakola ekisoboka ayungo omusango kwono nti aina baduwe bamanyi bannaye baberanga abajazi nti mukazi wabaduwe babasibe ne babasiba akyatugamba nti yagezaako nnyo okulaba nti era jajja oyo afa naye nekiremerera tukyagenda maaso n'emboozi kakuumuza makati ntikomawo gweno munanga akyatwekuumiddeko tukwebaza nnyo tukukulisaayo mu bulango bwo tukyali ne mwana muwala Vivian ng'akyatubulira obulamu bwe engeri gye bwalimu nakati gye bulimu ng'akyatubulira akawonvu n'akaga twakomye wano nga tunyonyodde nti bamujotako ebigambo nti mukyala waba bumuyita badooyi n'asibibwa twagala kutegeera kiki ekyaddirira ng'omaze okusibibwa Vivian eyo kikabaawo bali batureka batureka bagamba mbu titulina tabu yona tugende waka nafe twaberawo titwagenje nje nagenda kuli musawo namugamba era waddayo omusawo nga muvudde mukomera ani akoze kino oli musawo agamba tuli muzeyi ne abasindikira bino bintu babasibe mubereyo mufireyo mukomereyo agamba ndiye oyo atiye twabera namugamba ndikandi tosobora kumukora ki kumuwa burwade atabuke mutwe kijenga omutambulirako nnyo oli nango oli musawo agamba ati tikisoboka inywe bona bazade bamwe nabali bana balala basoke baveeko bona niye ujadeno mabe uja kudeno kugamba songa yoli muzeyo wagara tumukole chona bali ba family yawe yona imaze kuvao bali babera wakawamu tukaba wakawamu noli muzeyo niye nagamba ndiye nje namugamba byange narabao Mwarabu aveyo toro ani Mwarabu aveyo toro bamuita Adri inje kumuraba naye aniraba anyagara
Omwarabu ng'akwagala Mwarabu kuva toro banyonye no mambao embao twarawa kuja nazo etoro bazireta wano Kampala. Niye namuraba aogera nange naogera naye twagenda naye mu maso kubanga nje mu bulamu bwange nagara basajja bazungu. Oluzungu lwo olumanyi bulungi okulwogera? Kizungu niki nawe sokora beko Irene wano mu Kampala kuli bazungu ba China ba America ba Arabu bano ba Indi baogera na Kiganda bakiogera Kiganda baogera Kiganda. Oli muzungu akwagara naye agara amanyenga French ni mwegezeko ka French katono ama Kiswahili naye akimanyeko kitono. Muzungu naye agara bintu ngebyo. Asobora kone tora makage anisomesa nange nisoma biti Kizungu echo. Oli adiri oyo twabera naye lakini mama we niye akaniremeso oyo muvuvuka. Mama we bandu beribu nibujo balina mitima mibi agamba atoyo mwalo oyo Viviani tomuasa ama tomwagara nakulemesa omwarabu Mwarabu asinje nabanga mundu nagenda kuli musabu ani kolere chiricho no muvuvuka kati ate yajjani yamugamba nti Vivian yafunye omwarabu ani yamugamba simanyi nawe tomanyi murogo abera nga kutambulira amanya kindu kiri America kubanga ye kinanga cheki ekyo cha mubiri chimuvamu kigenda wala nechimuletera amawulire kisigarawo kimubiri lakini ye kinanga kino kigenje murogo ni mundu alinga shitani. Ye amanya byo nebyo biri eyo raba akamanya ngoko nagenje ku musawu ngoko namuretere na dagara kugara kumumara ko kunsi ngoko nje niriyo nikora namuna yona abere muchi atabuke mutwe. Byona agamba na familia na bana be atoyo muzukuru oyo agenda nita kubanga mutima gwe alina busungu bungi. Buli mwana oli twaberao nakulemesa omwarabu Mwarabu na mama oli Mwarabu naye aniremesezo oyo omutabani we emugatosa Vivian nje nika nabiraba nagamba neda nigende oli musawu nimubuze echo kigenda mu maso kwegaba bule cyabanga ombulamu nje nikenda koyo ngomwesiga kubanga simanyi mulala na chiwali mulalo oyo asobora kukuyamba nga bintu ngebyo kubanga oli muvuvuka na ayamba nagenda yo namugamba ndinje nafunye no girlfriend wange ni Mwarabu bava wa toro lakini ni bandu ba Kenya agamba aba girlfriend abera boyfriend boyfriend muruzungu agamba ati lakini oli muzeyi agenda kuremeseza buli kimu kubanga ekiro ukamukwata mu bandu banji na mwana wamwe afude ekyo kikamuretera busungu naye na mutima mubi ekyo wagara kukora mu bulamu bo tikigenda kubera burungi mu maso kubanga akutambulira ko nyonyonyo mu burogo bwe ni murogo nagamba ndi asanje nekorechi oyo muzeyi oyo kufa agamba tikizibu familia yamwe ichalia mu makage uja mukora chibichona kigenda kizibu nyonyonyo enywebona omwana omu agenda twara family yona igweo agamba ndi oyo ekiro kye ya 40 kwekiri kubanga nje nange niri mukazi kandi niri na magezi nichali kumsi tujaraba naye nagamba ndi anyonya na musirikali ndi naye aniwase amukube bomu mukanyumba kyako bagamba muzade agamba direka muleke toki orecho Vivian we ekiro kye kwekiri kuja kutuka asa nje nichimanyi kigenda tukira wano papa staiga nichimanyi
bagenda bizayo. Okay. Nagamba ndiye asa saba nabade nijukira biri ebyo muzeyi akaba aogera nagamba ndiye kwesi ekirokye kigenda kubera wano ku church ya Pastor Igakawala gamba ndiye twabera twada wa katolo musawa muganda omuvaako teno gakangenda te wa Pastor Iga sasa ali walayo ewafe teri wano Kampala waito sobola kuddayo ateri inje niri wano Kampala lakini wazade bali wano custom. Okay. Asa nikaba efe tukaba eribundi bujo tukagenda eribundi bujo tukabereyo kubanga buremu ukaba wafe ebeni nye twagende tuti ngoko ugenda wajaja tomanyi mutima gwe na mama naye nikaba na kigambo ekyo nikabira mama ndiye ni ale kaburamu bwangi bononese kubanga tangu tuteri bana oli tangu manya kama tuli bameka kubanga nikaba nigendayo abuzati muliba ati mama wamwe azade muri bana bameka inje ni mulimba ndi tuli bana basatu kubanga bantu babundi bujo abo ni barogo asa yesa akaraba ba twaja family ati bana basatu kwesi ni musambu ni atakoyo oyo bakazalira umakagya. Okay. Ni twadayo waka inje nagenda ebeni oli muto wange asigara na mama au twaberao lakini nje nifuna basaja abagaga musaja nimufuna ngoko uniraba wanu tiniri murunji tiniri na figa neda tiniri na figa tiniri na ma hips lakini musaja yo aimirira hoina hips mugana wangate neda iwe de kusiba na birozo binji birozo binji mu mutwe chechi singo kulowozesa inje nange kubera mumbereno nikura kama picha zange ugambo ti Vivian kwesi si yononesa bana babantu uti ugambo ti Vivian ogonigwe amaneda ebyo byona ni biroza bulamu gwange kunoneka nicyo kubera mumbereno burunji niri burunji wena hips burunji na figa yange niri na mubiri gwange burunji nyo lakini nirabanga sawa zino nibanga mundu nikaidi wa birozo binji chechi singo okukoza tomanyi uti nikazara mwana wange omu na muzara ali waka muzara mwani musaja aliyeyo limba bisirani byoli muzeyi bisirani be raba nigana basaja bagaga lakini kinduchi kikanitwara kukoli musaja yo tali na sende nigana basaja bagaga bani kwana nigamba sasagara nimu balameka bagaga bakwana bojukira banji basaja banje bali na sende abo basomye university mirundi ena ngishangera bagamba tino twasomye mirundi na university bakunyumizako basoma nje niraba ye aogera French na Kiswahili aogera ki French na kirimi kyabwe ono simanyi kama eno mumita mutieno bano abera saidi na Museveni ambara spewa na koti raba kazini umani okay abo nibo bani kwana nje bakwana abo noyo avuga nange no kama zino mitoka bazita chizi no marava zino zimarava basaja zibavuga basaja alina sende nini nigamba ndiye musaja aimirira nange nigamba ndi inje nange ngoko nirenityo onona anyagazachi nabarunji baliyeyo ati gwe nikwagara lakini agenda kumba namba ye ani kubiranga mirundi 5 rwamukaga wiki ona kugwao namba ye ivude musimu nini nange nigamba ndi nikubiro no musaja ono esimu agije koda kugijako kwegamba bisirani ebyo basajja abagaga no bawe namba ye kubanga musaja akugwana akusaba namba yo nawe umuwa yoyi nawe tomanyi abasajja akambati namba akugamba ati nje nikwagara
ombe namba yo. Okay, nomwe namba yo. Choke baba musimu nebula. Na nini anikubira mirundi anikubira nga wiki emu yakubiri tasobora kukuba. Taja kukuba. Akubire wiki esoka. Wiki edako. Tasobora akuba nga chitadolu. Akuba simu ativiva nigenda kuwasa nembaga ebyo nibyo awogera kubanga nje musajja kunikwana kumwa maguru gange nje sagara ya buli musajja nyebake naye nibigana lakini ku wiki ya kubiri tagenda kuba simu ebyo biba biwede nje nijukira oine yachikolako oine yachikolako nomwa enamba yesimu nogira ne mangu nalekera kurugira wakana na wano kambala wana basajja kuli musajja ali wa Kenya musajja wa Kenya akolera mu office lakini akamba namba ye nimukubira lakini nasawa zino tasobora na kunikubira musajja anikwana nemugamba ndi nange bulamu bwa mundu nisende nange nemugamba kakazibu kangi katono kasende agamba tinawe atilinda ko anibuzabuza kunibuzabuza tu nigamba ndono tagenda zimba anibuzabuza bubuzi kubanga oli muzeki akanikora ekyo kireka musajja adayo mabega mutima gwe guva gudayo mabega lakini ku eri edasani kaba sina kubo oli muzeyo nikaba nifuna musajja amba na mitwaro egyo esatu sebaka musajja amba mitwaro esatu sebaka na esikora inje basajja babanyagara barunji nyo bali na sente asa kizibu chabwe ne abaganda kuruga navude waka kuja wano Kampala baganda banje banyagara basajja lakini ne bagamba muliba yayi muliba limba inje mukona kwana nyonyonyo enyo baganda tuba nibamanyi muliba limba mulina marara mulina zarau kandi mukwana nyonyonyo muliba yayi inje sisobora kubera na muyayi abaganda bayayi bakwana nyonyonyo bayaye balimba babbi balina marara balina zarau bazara wabandi bali awo sibategera basajja baganda bayayi nawe balimba lakini nabade nafunye mu Kenya akolere ku office lakini naye enamba tani kubira simu nagamba ndi kino tu kichari ku mubiri gwange echo kindo cyo muzeyo oyo akanikora simanyi migisa yange yona kama kagitwara kumundu yo akafada kugizika kubange ribaroga murundi ogumu bali baroga abo nange nikamukuba nasimanyi kama agenda nikora atyo kubanga nikaba simanyi tu ikaba busungu bunji kati chiche kisinga okuluma mu byonna kisinga okuluma noga kino kinuma nnyo echo kyoli muzeyi kuniroga inje taleka inje nikaba nange nyekora ko nange nekwata ndeberwa mu nange niteka bino lakini sawa zino sibiteka nyera ni nyereka nicho niri nangweza nge nyambara ogambotie muhala na aise munkubo lakini ziriye yo sisagara na kwambara duachi nije wano ku chachi bulikiro namazi wano mwezi gumu nije wano ku chachi ya pastor iga wafeono mukwano gwange ono nije wano kusaba lakini buli runako agamba ati kusiba nange nisiba runako kusiba nange nisiba kino eno ejo twasiburu kukabi nabale nange niri mukisiba mubiri gona gugwako ezongo ezikwata mubiri ujaze ambara na mubiri gona guwedeko gutu nizi tereka buteres niza uziambara eda lakini nisokeni rabecho musumba agenda niyamba kama aja niyamba kuniyamba ati nange bulamu bwange bubere burunji obulambo wandi yagadde bubere butya bubere burunji nange neberenga mundu nirinanga girlfriend wange wali onyirira ngani nibere nange ngagwe nange niteke bino biro byosingo kwaga nange nyambare bugoye bwange wakwe gwakuraga maipsi nange nite munkubo bagambya mbuwe mwala yoyo daba mviri zange nje mwala lakini ufuna sende transport uzireta wano mukasolingi zona zigenda sento zijja wategwa takola sento zijja wagwa takola
esente bamba wano bakwano wange wano banji ba Freddy bali ne babulira byona ngoko nikaja wano tiniri wano Kambala sina wano muganda wange ama brother ama sister ama auntie ama ani niri wano nje mundoyo na Katonda wange familia yange yona iriwa customer wano customer boda uva wano Toro Kasese Mbondwe customer kakati ali ku TV program njenzeko enakutesula myaka abajiraba kicho wandiyagade bakuyambe bambe ku birozo nange nikorechi banyambe na birozo byabwe esinyo kuluma nti bofuna abasajja ne bagenda owuli yagala musajja nagara musajja kuniyamba ko nange kizibwe tuniri nacho kusawa zino tofuna musajja wofuna ngagenda musajja nifuna tabera nange ebanga nyingi tabera nange ebanga nyingi obo bavuma nenda nje sivuma musajja mundu tamuvuma kubanga nje nikava wanu kusaidie sobra wetu muvako mubera ko bekasera nikava kusaidie wanu Katonda akanga Adam nange aja Eva wanu kusaidia Adam wanu mugitachi mu Ruganda ama mu Kizungu lubirize okay checho kandi musajja nimuvumirechi inje sobora kuvuma musajja lakini kuraba embere yo muzeyo yo akanikora kuniroga eko nikyo kiremesa bali basajja baja mabega bade mabega tibaja tugamboti ani kwata burunji nengo uyo musajja omwagala wow omusajja nga singale ku TV agante omukyala yonze kamwe wasize oba omwana nkoli mwana kyali muto omwana yemwe wasize osobola kukkiriza niri mukazi mukuru niri mwana muto nawe kali osobola kukkiriza okuwasa kibao lakini usobora kuraba mbesa empisa ze na mbera ze kati oyega musajja tikaki oyega musajja atya nange nagara muzungu kubanga nijafa ekyo kintu kikiri ku mutima gwange wa Katonda sija kutuka yo burunji oyega musajja atya muzungu bagambe nagara musajja muzungu kubanga musajja muzungu alina kisa alina kisa na lavu alina kuyamba kuyamba muzungu alina kuyamba nyo na kisa na lavu tomwagala kubanga bali na mpisa mbi bali na bali bakwana kwa nyonyonyo bakazi okay kati choyagala ba osajja muzungu enaje ali aje akuwase omuddugavu tomwagala oyagala bakuwa magezi okwita mu mbeere ogamba walogekwa kwekiri ndoza muwulidde abali ku TV ebigambo bya Vivian embeera emusukumyeko kusinga esinga omuluma kyabasajja bafuna abasajja bagagga bamulekawo ye kyagamba nti alina jjajja waabwe eyajja baloga nga muwulidde story yabadde bagiflowinga mwebadde etambula bato bagamba naye akomekeza agamba nti leero tayagala nnyo ssente ayagala mumwe ku magezi nekyo omusajja gukolera ngoli muzungu yetafuddeyo ova mu nsi ova mu nsi naye ngoli muzungu ye gwayagala ebigambo bya Vivian akodya mu luyimba bagamba nti taluumya program ennaku tesula myaka eyolwaliro bwetyo bwetambudde mwebale kutwekumirako mwebale kutulaba nsigadde nze Irene Nakaziwe kura Aisha Nareja ataliwo yafunyemuko buzibuzi obutini nnyo nenga nsubira mujja kuba naye omulundi ogunadako musobola bulungi mwera